Lena ke oyibonayo umshini abawubiza ngepaver. Phaa ngemva kunomuntu abambiza ngo-screen operator. Bese le oyibonayo i-truck elayishe itiyela, which is called premix. Right now bayapaver njengobona nje. Kunomuntu ababiye bambize ngo-ray camera. Uyababo njengoba ubabona bebhizi la kwi-screen, si-screen lesi esingemva. Nangu lo baba lo mbonayo sofa something like i-computer. They call him screen operator. So kuno paver operator bese kuba no screen operator. Okwangu-operator we-paver, but yena usebenza ukubamba ama-level. Njengoba kufakwa itiyela nje, nguye owazi level yetiyela ekumele ifakiwe. Ziba busy-ke iy'nsizwa ngayo le ndlela. Ziba busy insizwa ngendlela engakuxaka. Up until kube kukuthi umsebenzi wenzeka ngendlela. Ekugcineni ke kwala sazongena umshini abawubiza ngerola ozolandela emva kwala. Xa kuphuma lo mshini abawubiza ngerola kuba sekulandela omnye umshini abawubiza nge-PTR onamasondo. Uyesinda ke lowa mshini, ubhudi kabi compaction. Xa kuthiwa kuyacompactwa ubhudi kabi, wosinda okwedlula irola. Irola ke ngumshini onedrum ngaphambili. Naliya silibona lime phaa. Umshini onerola elikanjeya. I wish belilana lo omnye ndinibonise wona abawubiza nge-PTR. Ngumshini othi mawube mngakaya but wona uyesinda. Unamasondo amaninzi ngaphambili nangemva. I think eminye yayo ifumanisa ukuba inamasondo ayi-4 ngaphambili. Ngemva ube namasondo ayi-3. Ikhona enamasondo futhi apha ko-6 ngaphambili. Ngemva uthola ukuthi ayi-4. Ihlukene, ishiyene ngama-weight wakhona. Nobukhulu nje bakhona. So itiyela lidinga imishini emininzi lize libe right. Siyasebenza nje lana, asiholi ngokulinganayo ngoba nemisebenzi esiyenzayo ayilingani. Yile nto ke abayibiza teamwork. KK yile nto ke abayibiza nge-teamwork. Nanku ke u-operator wawo lo mshini endiwubiza nge-PTR, uZaceyana lo umbonayo. Sebenzisa lo mshini ke lo mfethu lo odlulayo, nanke bambelela kulaa nto. Uyena operator wawo ke lo mshini oye ulandele emva kwerola. Bese kuba nalowa mfethu ombonayo busy phaa. Bambiza ngopaver operator ke lowa mfethu. Nguye oba busy ekubambeni i-straight, iya phambili iyahlehla ipaver, ukuyibeka ukuba ime ngendlela, nasekuliphusheni itiyela ukuba lize lizophuma ngapha ngasescreenini. Nguye ke owenza lowo msebenzi. Bese kuba khona lo kuthiwa ngu-screen operator. Yena ke ubhizi kakhulu ngento ezinjengamaleveli. Nguyena mntu oshaya ilevel yetiyela ke lowo, ngoba phela xa lifakwa itiyela kuba nale level ekumele ukuthi mayithathwe. Useta phaa ke kulaa computer, ndike ndizame ukuyibonisa. Nantsi yalaa computer ijonge ngakum. Yisona screen ke lesiya. Sikhona nesikweli yacala. So la mshini unezikrini ezingu-2 nje kuphela.
Kunintsi okwenzayo le truck njengoba uyibona imile kanje izihambele ukuya phambili. Lo mshini unamandla kakhulu ngoba lowa mshini noba indawo yonyuka kanjani itruck ifakwa kumanyuwali uphushwa ngulo mshini abawubiza ngepaver. So unamandla nje kakhulu. Kuye kufuneka ukuthi itruck mayibe kuneutral iphakamise, iyaphakamisa ngapha iyathulula, wona uyaphambile uyapaver ngemva ukwaphusha futhi netruck ngendlela onamandla ngayo. Noba ungamkhulu kangakanani leyo truck kodwa nje uyayiphusha ngokungathithizi. Bazophusha ke bawode bayophuma phaa kulaa ndawo oyibonayo njengoba kumakiwe kunakuya kumhlophe, yiyona ndawo yonke leya abazoyipaver.